Šalom, hem dobrodošlo henjanko vjeravta Izrael. Jevrijsko fraza se označini volino Izrael. Nadinamen da kačove menca naredna 30 minuća, dok o učitelju dr. Baruch si kajde vleso lafi. O dr. Baruch glavno profesori Kozera Avram institut kova nalazini peki Izrael. Iako sao predavanja si kazeki englesko čiv, o dr. Baruch srećno te šaja neltuminđe kala predavanja prevedi meki romaničiv. Molinajetu te zaprati neam, ko Facebook hem ko YouTube, da bi šaj više dženete šunene de vlesro lafi, kova čitinipe oti izvorno hebrejsko hem grčko čiv. It is vital that you and I Buti važno tu imete razumina i služba o to Ješua. A davaj so o Isus čerđa tuče hem maje kad perđa plo poziv sar baro prvosvešteniko. Sar ponizin džape hem dželoko dava krsto din džapo životi niko nalijale lestar, ali o poslušno hem podredin džape hem po životi din dža, tebi ov šajte rešini o problemi o to greh. O problemi su ovinole greh, apsolutno nana. I Biblija penela pale hem pale da o Ješua hinele savršeno. Nikad na grešinđa, ov razumini iskušenje, hinole iskušenja, ov hinele lese potpuno manušije da va razumini, ali nikada na grešinđa. Ov hinele savršeno, ov hinele savršeno ano prošlost, ov hinele savršeno kad služinđa kate, hem ovi zauvek savršeno. Ali ače uključo sosika i Biblija. I Biblija motojamđe da ov pokažinđa savršenstvo. Ova lokokava sveto, isprazdnin džape o to sastvarija, ov nikad na prestanin dža to vel božansko čavoje de vlesoro, ov uvijek hine de vel, ali dok živin dža katea da la trijanu trim berš ko telo, ov na pokažin dža ili na isile de vlesiri sar de vel na upotrebin dža, iako uvijek hinele de vel i uvijek ano večnosko vel de vel, ali amenđe pokažin dža, so o manuš šajte čerel, em sar svako manuš valjanite živini, te oslonini peo prodevel i od vas osikljovajate te osloni nameno proleste, jer da va dive, kedi neleki Getsemanija, molin džape, na valjan džate džalko krsto, ali mangljate džal, izaberin džate džal, zbog amari pravda nale siri, nego amari pravda te bi dobinipe. Sasu čerđa, čerđa zbog tuče, hem zbog maje, hem čerđa da va savršeno, čerđa lava dovoljno za ko celo večnost. A soja da va, pa hajde teri namen kaja čiljam prošlo put i leti Biblija, hem dik mancar i knjiga Jevrejenđe, olila Jevrejenđe, pan što šero i kad i kao je njato stih. A kad tedi kaja da o Ješua, ov hinele potpuno hem savršen. A kava lafi kava čeripe hem ka ponovini pe pale ani anolil o to Ješua i setine tu men kedi neko krsto, jeko to zadnja stvarja sova čerđa palo jek evanđelj penđa završi mej, a da vas završi mej na značini gotovo. Puti u manušajte završini nešto i neko kad dikela da va, onda ovka penel na ne baš završi me, ali me završin džum, ali na ne da va ispravno. A kava lafi upravo značini da je gotovo, ali da je završi me i da ništa na falini čak značini savršeno. A kroz o lafije de vlesoro jasno, smelo i čisto vačeri da o mesi oko vas pokažinđa, a da vaj nele leseri savršenstvo je loko kava sveto sarčavoje de vlesoro, hem pokažinđa pli ljudskost, plomanu šikane, savršeno sarhinele poslušno pedades. Ako tu mangeto ve saro Ješua, ako tu mangeto ve oko vakova dela často lese, de vlese ko životi tlohem kroz tlo životi, tuka mangete šunele si volja za tlo životi. Tuka mangete podredinetu, zaki istina oto lafije de vlesora o mesija i savršeno primer zadava i so penelo je njato stihti dika. A kadulo savršeno potpuno ili kompletno, hem pana nešto ulo izvor to večne spasenje,
Sarienđe kola lese poslušna i Biblija veoma jasno. Penela kava lafi šunena. Ali od ovake šuneaj proizvodini te odgovorine, ano poslušnost. Men penaja dava namangajate citirinena men pogrešno namangajo manušate šunen deo ti poruka i onda tanen pogrešno primjena. Me veruj nava da o lil jasno vi čini da men spasimenjam kroz blagodat, kroz vera. Na ne amare delja nisave, a te amen hinjam kodava stanje, a vaja koro Mesija i ništa na nemen so te ponudi nales. Amen samo hinjam grešna. Ali hinjam besplatno spasimeja dvaj daro, na ne džija mari poslušnost, nego lesiri poslušnost kad savršeno dželoko krsto. Amen hinjam spasime i amen valjanite pokaži na dva spasenje. Na zaradinale, na održinale, nego pokažinale, kad hinjam poslušna oles. A oko vaso i sjemen, kad čeraja dava, kad odgovorinaja, kad šunaja, penela, kola lese poslušna, on ovena za večno spasenje izvor ili uzrok. Prošlo putiva čeržamo to da ja fraza večno spasenje. Znači, večno spasenje je dvaj buti važno teđana i kadža košovto šero. A naja, ano zaključak da je spasenje je večno. Ovi zasnovi me opri večno ljubav. To jest, a dava večno životi, ako prestanini to vel večno, onda nikad ni najnele večno ko prvotan. Večno znači ni upravo dva. Večno. Tako da i svi bud pojedinci, buto lendar, mle buču kar prijatelje, me voli navlen, buto lendar po mudra, po šukar učitelja, im bud bolje delja i solen, ali su ti čini pe kalestar ponizno, ali sa poštovanjem nasluži namalenc. Kje doma nuš priminije Mesija, pese ko životi. Odgovorini, so šunđao evanđelji po veruinđano leste, onda on besplatno priminena dvaj daro na zaradinale priminaja večno spasenje. I o Mesija okvao Lilsova čeri, ovi izvora da lestar ili uzroka da lestar je da lese pa na jekvar kadika. A kad ulo savršeno ulo izvoro to večno spasenje sa rijenđe kolaj lese poslušna. Hem odevel proglasin džale za ko prvosvešteniko palo redo Melchisedekesoro. So da vas značini. Pa o Melchisedekov čerđa nešto. Kedikaja pa na jekvar morate čuva naglasak ko da vas ođa nao lestar o to Melchisedek. A meno lestara rakaja ni knjiga ko postanje prvo knjiga Mojsija Sirije, onda te dikaja so nešto ka ponovini pe, a so desini pe ov blagoslovinije Avrame. A soja blagoslovinile sa marohem, sa mol. I ak me i njum pouzdano koakava tumačenje, da adavajek paralela o maro o to telo je Mesijasor. A so se paralela o imol paralela o to rat je Mesijasor. I amendi kaj da nešto da te si večno. Da nešto i si večno o ti služba Melchisedekesiri. I a teja nelamđe je k temelj te razumina da i si nešto večno ki služba je Ješuasiri, jer ova vela i pisco otolila Jevrejenđeva čeri, da ova vela palo red do Melchisedekesoro. I razuminen kad penela Melchisedek, a da vazna čini da šaj bolje hem pošukar te razumina o delo Ješuasor. Džajko dešu jekto stih. Jevrejenđe olil, pan što šerodešu jekto olil. A da lestar šaj pana but soteva čera. Znači, koakava redo, opiscova čeri, amen i sijamen but lafija so mangajate podelina tu mencar, ali si problemi. I penela paroj te objasninipe,
a so se parojte objasnini pedala stvarja, hem so se i si doborka but otkrivenja, da vlese oti svrha hem planovja, so se i paro, a da lese so uljen sporate šunen. I da va termin šuniba povezime sa poslušnost. A mene njam spasime sa poslušnost. Ali kad poslušna i njam desinipe nešto, i sijek stih kova me često vačerava, oto dujto knjiga je Mojsijasiri, bišu štaršo što šerojev tato stih, ko te penela vej na se vej mišva, a so dva značini, na sej amenka čera, nišma, amenka šuna. A kavadelin džuman gledera menđeko proučavanje i but engleska prevodi, a on promeni ne na oredo, vačerena jevrejsko redo na nole smisao, ali i sole, kjed razuminaja so penela olil, ano dujto je Mojsijasiri bišu štarev ta, menšajte razumina sosije ka te penela ko pan što šeroje jevrejenđe olil. Kad hi njam poslušno, kad i njam čute ki akcija, te čeradava je da vas očeraja, a ne la otkrivenje. Odevel si kajamen, a da vas načini da kada men čeraja ano poslušnost nešto, a ni vera, kjed odgovori naja, koliko vas odevel većin džamen te čera, a da va odgovor, a ne la pobar otkrivenje, doka men bar jovajano poslušnost o rezultata da lestar ko veldaka bar i ovako razumevanjem ko znanje o to istine de vlesere. Je da lese da la pojedinci, on hi nele poslušna i na šunđe i na čuteji istina ko delo pese ko životi i onda penela naštite džan glalte si kavatu men više naštite nastavi na ko pobare otkrivenja, ko pobaro znanje o ti istina, a da lese so na hinjen voljna him spora hinjen te si kljoven. Jer valjanđen to ven učitelja premalo berša. Co znači ne dova? Ko zom dugo hinjan verniko. Pa vačerlenđe, pa zboga dva vreme ko zom već hinjana ni vera, možda dva i tučekava važini ked vačerava. Tu bi valjene te si kljove, a verente si kave. Ali jakava problemi sa kja grupa da na zrelon JC duj mogućnostija, prvo šajhinele samo nezrela, oni verna spasime, ali na razuminđe da i vera valjani te anel poslušnost lenđe ano životi. Na razuminđe o okvire de vlese o to otkrivenje, hem te razuminen o delo i mi osoba o Mesija. Na samo lesro identitet, nego i lesiri služba. A kaj lesi služba vdije, pa jek tan advaj tlo životi hemlo. Ako amen na služinaja, to jest ako ov na služini kroz amen dej si problemi, onda amen ka prestani nate barjova i sova čerio o autori otolil jevrenđe. Penela, palo vreme valjanđa te oven učitelja, palem valjani neko te si kaj tumen. Znači, tumen valjani te si kljoven pana soka si kajlen, kodešu dujto stih vačeri nesave stvarja. I sođije kana već džaljena davaju to početak o to stvarja edevleser. I si duj stvarja na potpuno na razuminđe soj o osnovna principija o to Mesija. A kava lafi o to evanđelje i so ov anela na samo spasenje, nego da men ka živina posveti me život jer spasenje anela posvećenje je dvaj proces ko te overniko džala džio svetost. O postanini sveto ano delja hemano ani akcija jer i pravednost emesijasiri anamende. Amen hinjam pravedna je da lese šajte džerdinano carstvo de vlesoro ked kamera. Ali posvećenje na vačeri o ti objavi me pravednost koja i ano rat emesijase koja pripisi me amenđe, nego posvećenje vačeri keda men ponaši namen pravedno. Znači si dujni voja, jek saro de veldik helamen, a dujto sar amen ponaši namen koja kava sveto.
je dalese dikaja kokava stih vačeri ili hinjen edoborka nezrela veruinđen, ali vajantirinentumen palal. I duito mogućnost, iako vačerđa kalalafija, on vačerena molitve, ali u stvari čačena ne vernici. Je dalese opisco olile jevrejenđem angela te irini peko osnovna stvarija, a da vaj ede vlesoro lafi. Iaka vaj o slučaj, vačeri, tu meni si tu men potreba, te han tud, a na čvrsto hrana. Znači, ov irinipe i vačerlenđe o to osnove, kje do bebe bihanđona, i o bebe on pijena tud, i je dvajek prvo hrana son hana kad bihanđona. I o penellenđe tu men sa goda kana bihandiljan kivera, i si tu men potreba zako tud, a na zaki čvrsto hrana. Dikjenu dešutrito stiha dalese so, penela za sa, a dalese ko pana parvari pethudeja, nahaljola osi kaviba oti pravednost. I je da vasi kaviba i lafi iskustvo, i na nole znači iskustvo to lafi to pravednost. So proizvodini zrelost ko životi. Kad amen počinaja tova zrela, dvajket počinajete deluinani pravda. Kad deluinaja ko poslušnost, devlese lafese. Vačeravo lafi devlesoro i preciznije šajte penav o zapovesti je devleser. Buđe ne misli nena da o zapovesti je devlesera, me očerao to sa zapovesti je devlesere, i ani Tora, i ano proroci, ano Novi Zavet. I uspute penaptumenđe da o Novi Zavet per do zapovestija, u stvari i si više zapovestija kedi kaja o Novi Zavet, hem sova čeri od velte čera, poviše dari si nego ani Tora soj si, i adalana ne a vers vrha, nego so o zakoni otkrijeni ko Stari Zavet, so starva čeri ti pravednost. Da li amen čerđam te ova pravedna sadelja držanjem o zakoni, na nego kedi čeraja o zakonija dva pokažini i svetost, jer vačeri soj pravo, a soj pogrešno, kad na čeraja pogrešno dva ispravno, a kad čeraja prava stvarja dva i pravedno. Lafi de vlestro veoma jasno. A mena i njam spasi me kroz o zapovestija, ali o zapovesti je još uvek mothovena i pravednost. I adalese ova čerija kate. Sareo kola hana tud, on nađane nešto, falinlenđe nešto, so falinlenđe, iskustvo, savo iskustvo o lafi istine. I adalese penela tu men hi njen bebe. Ali diken so penela odešu štarto stih. A ozoralo hajba ili izorali hrana, a ne save komentatorjeva čerena da zadija čvrsto hrana zorali, a da vaj o učenja o to apostolja, so si kavđe, a sopisinđe o apostolja. Ako pažljivo dikaja, diken so on, i so se on ističine pe a verendar ističine pe ko proroštvo, kad vačereno to redo, ani zajednica penela proroci. Tako amen kad vačerajo ti zorali hrana, kad vačerajo ti zrelost, amen bi valjanite razmisli na to proroštvo. Je da lesej lađavodije da bud bari većina i sinagoge i kanđirja falinlenđe si kaviba ano hem proroštvo. O proroštvo i rinamenki pravednoste devlesiri. O proroštvo si kaja men sar amen te živina ano kova soa vela. Je da vaj bud značajno kedi kaja ano lile devlesoru da men valjanite na kao tud ko vaj sar nekoj spasi me. Hem te na ka ki zorali hrana, a dva sari o vernici valjanite ponaši nempe. Jaka te si problemi, jer bud često, amen ponavinaja, hem ponovinaja, sar neko spasinipe, jako je dva šukar poruka, dva temeljno poruka, vajnite vičina dok vačerajala. Ali kad spasi me i nja morate na ka dalje te džano zrelost, jer ako na ne dava, jer
terđolape, ali si dva terđojba, ano zajednice, ko teo spasime, ko teo vernici, kola priminđeo evanđelje, kola avena svakog kurkohem šunena isto poruka, hem šunena sar šajteo velamen bolje životi. I često put je dva bolje životi na ne po sveto život ili po pravedno život ili životi koja više u godine devles nego sarte dobina ostvarija to kava sveto kola stvarno mangajate dobina. Na ne dva duhovnost. Duhovnost na ne oto ljudska stvar je to kava sveto. Te kova mangete čekiri ne kava valjanima. Na duhovnost oj ano ukorenime, ano karaktero to carstvo je devlesora dova, carstvo je devlesremo karakteri najbolje opisini jer si kova je najviše olestar hemoto proroštvija. I ajde ti namen kodeš u 3 stih sopenela da lese so ko pana parvari pet hudeja nahaljola o iskustvo o ti pravednost ili o to lafi o ti pravednost. A da lese so i pana čavoro. A ozoralo hajba za kozrela manuša kola zbog pumaro zrelo stanje ili znači lengro stanje, a maro stanje vajani znači te menini pesoso lafiva čerjedava. Svako kojano mesija o postanini nevo stvorenje. Saopura ne stvarija džele sa nevo postaninđe i eko to stvarija kolaka dika anov toto šero ko jevrenđe olili si je te poveznica sa nevo, a nevohemo carstvo je da lese penela a i njam nevo stvorenje. Sarbi valjane dva te razumina. Pa džaharso on postaninena stvorenje o to carstvo. I kad vačer je to kava stanje i sar neko kovaj sole da va stanje o to carstvo pokažinipe, sar će relape dokazno, pa dikenso penela zbog zrelo stanje, zbog pumaro zrelo stanje i silen sposobnost ili lengre čulja trenirime. Kao vačerada lestar veoma jasnije, ali vačeraja kateo to razlikuiba. On trenirinđe premalo sposobnost te razlikuinen. A da ovaj stvarija sar dikaja ostvarija ko sveto. Da li miriši nalen dikalen oseti nalen, šunalen so godadava, a mare čulja sar laja dala informacije, a i svrha tebi anaja ispravna odluki. Te čera stvarja kolaka proslavinene devle, a sopenela ka te olile devle sorova čeri dikim pa na jekvar. A kola zbog pumaro zrelo stanje, on trenirinđe pumare čula prema pumare sposobnosti, te razlikuinen, te anen ispravno sudo, soj šukaripe, hem soj bišukaripe. A so dva značini, pa soj ispravno, hem soj pogrešno. Sar dva te razumina, pa sar je devlesiri volja, a sar na ne devlesiri volja. E, a kad te i poruka menđe. Kada men priminaja i služba o tomaro prvo svešteniko, a davaj o Isus Hrist. Kad priminajale, a menđe ko životi, i si primen. Na samo kad kameravimo telo ka raspadini, ili kad kačavava kava sveto, međa navda kađavano carstvo enebosor, a dvaj istina, i sa rej sjemena dja sigurnost. Ali si više kija Mariji vera. I si akava dive prisutno realno za kovernici, da amen valjanite živina pravedno, da amen valjanite pokažina zrelost, a solila ka te si kajamen, a ka te upozorina men, penelaj si tu men problemi, da na netu men iskustvo, falinitu men dže iskustvo, ano lafi istine, i na samo lafi kova vačerdo, nego akava lafije ka te prevodime logos, ali vačerio to okvir, to obrazac, ko moderno grčko koristinipe sar jek kopija plana o to nesostarso ka izgradinipe. Je da lese o lafi pravednost, sova ento vel znači te izgradinipe pravedno život i na samo te objavinipe da i sjemen pravednost
кова приминджам кед веруинджам, јеро Исуса два пренесинджамđe, негова чераја, ото праведност која покажинипе, ко те живинаја хем понашинамен праведно. И ано кава свето. А соја дава праведно животи значини да покажинаја, да поштуинаја законја ото царство и живинаја палоленде, а да би два чераја со валјанамđe. Валјанамđe те разликуина. Това поединци кола kroz treniranja mare čulja ke dikaje nešto, a men šajte pena da li pravo ili pogrešno, soj palo devela, soj na ne, a so vajte primina sote odbacina, jer protiv devel. I onda avela, a dava zrelost kroz Duh Sveti, a koji od Duh Sveti? Od Duh Sveti davaj od Duh oto Mesija. Tebi amen ovaja opremi me, o evanđelje lile devlesorova čeri, amen valjani tova opremi me za svako šukar delo, kastar pa oto Duh Sveti. Primetin za svako šukar delo, viči menjam tova radnici, ano carstvo je devlesoro, i je da lese na odgovorinaja kodava način, na razuminaja maro poziv i na pokažinaja dja pravednost, oto lafi mesijasora menđeno životi, da vas načini da nako vas zrela i buđe nevdije kola i solen lengro duhovno rast za glavi me. Jer nađaneno očekivanje devlesere. Nađanen sojo verniković imete čerel, je da lesa kate isijeko pozorenje. A davaj viči me i njam teđa oto nezrelost ko zrelost. A zrelo verniko on pokaži nena, a dava karakter oto carstvo je devlesoro. On razumi nena da lengro tan akatena ne, nego ano carstvo je devlesoro je da lese on razumi nena da oni ambasadori oto dva carstva. I on valjani te čeren ko delja, ko akcije, ko ponašanje, ko rad o carstvo je devlesoro te pokaži neno manušati diken i sila oto kralja, hem oto gospodarija. I adava valjani sarete manga. Te pučavtu, da li tu živi nejako način kova pokažini o istine o to carstvo? Da li tu pokažineja verenđe da i služba o to baro prvosvešteniku i sole uticaju protlo životi i da će rđatu te ove nevo stvorenje o to carstvo. Ako na netu dava tu onda žalosti nehem gasineja duho je da lese i primjena je kateda i vreme te pokaji namen. A da leso razuminaja o pozivu to carstvo menđino životi. Pa na jekvarna nema vreme više, džiaver kurko, džerdinaja, ko šovto šero. Na dinamen da sviđen džapećeja kava predavanje ko vaša i nete šune. Volinaja tu te podelineleja verencar, sar bišaj više dženete primineno blagoslove devlese u to lafi. Isto džahar molinaja tu te zaprati nejakava YouTube kanali, hem te pridružinetu nam dže svaku kurko duj puti kad i kljono emisije o to predavanje to doktor Baruh. Prevedinena te razna knjige kulasika venemene devlese oti istina, hem lese oti volja. Verujnaja da kojem blagoslovi me i da sa reo kolaka se ka podelinen takođe ka priminene devlestar blagoslovija. Džije ver puti, šalom o to Izrael.